130 student minn skejjel tal-primarja u sekondarja nataw spazju biex jgħidu tagħhom dwar il-futur ambjentali u l-azzjoni klimatika matul it-13 edizzjoni tas-Summit Ekoskola. Bosta studenti esprimew sodisfazzjon għal fatt li kellhom iċ-ċans isemmaw leħinhom mal-awtoritajiet dwar kwistjonijiet ambjentali li qed iħassbuhom. Kienet waħda vera sabiħa għax stajt nagħti l-opinjoni tiegħi bħala żagħżugħa u fil-futur ħanu ħsieb tal-pajjiż bħal dawn il-żagħżugħ kollha li hawnhekk. L-istudenti kellhom ukoll iċ-ċans li jaqsmu l-idejat tagħhom favur iktar sostenibilità. Idea li ħolqot interess partikolari tresqet minn grupp ta' studenti tal-primarja li proponew printer li jaħdem bil-kontra biex jiġbor il-linka lura minn fuq il-karta minn flok ma din tintrema. Me and my friends had came up with an idea called the reversible printer. It does the exact opposite of a printer. Let's say my printer malfunctions and it's splattered ink all over my paper. I would put it in the reversed printer, and like that it would get the ink off the paper, put it into a separate tank where we could take out and put it into another printer and give you a white blank sheet of paper. Din l-idea ntlaqet tajjeb ukoll minn studenti oħra. Is-suġġerix reverse printing li naħseb li hija idea billanta ħafna għax nifrankaw ħafna mill-karti u l-iskart li noħolqu għax fil-waqt tal-istudju kolli noti ħafna noti fuq xulxin ngħid x'ħamel bihom dil-ħela kollha. Now I know that these ideas should be discussed in Parliament, so if they're taken seriously, and I know there are out of all these people, there will definitely be some amazing ideas. L-Awtorità l-Azzjoni Klimatika konfermat li rakkomandazzjoni timresqa mill-istudenti ser ikunu wkoll diskussi f'mozzjoni fil-Parlament waqt it-19 seduta tal-Ekoskola Parlament. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità l-Azzjoni Klimatika, l-Inġinier Abigail Kutajjar, qalet li l-ideat diskussi mhux se jispiċċaw ma' tmiem tal-attività u li diġà beda x-xogħol biex ikun ippubblikat ktieb li eventwalment se jitqassam fl-iskejjel. Il-Ministri Miriam Dalli u Clifton Grima wkoll inaqdu mal-istudenti f'sensiela ta' workshops biex jisimgħu direttament l-idejat tagħhom. Matul l-istess attività, l-istudent Luke Debono kien rikonoxxuta l-kisba fil-kompetizzjoni internazzjonali Children's Eye on Earth li fiha kiseb it-tielet post.